U američkom kutku od 17 sati kreativni časovi konverzacije TED Talks. U pozorištu za decu sa početkom od 20 sati održat će se predstava Zašto baš on? Dočekajte svetski dan džeza u Umusu, Jazz Monday sa početkom od 22. U američkom kutku sa početkom od 17:30 Lego Club. U Umusu sa početkom od 20 sati Špansko veče i dan knjige. U Knjaževsko-srpskom teatru sa početkom od 20 sati izvešće se predstava Bašta Sljezove boje. U Domu omladine sa početkom od 20 sati Kinoteka Viki Kristina Barcelona. I evo jednog noviteta. Za sve vas koji želite da želite savršen ovog leta, posjetite Cardio Step by Slavica, a za više informacija posjetite njenu Facebook stranicu Cardio Step by Slavica. Studentski kulturni centar 18 sati Klil. Novi model nastave koji objedinjuje podučavanje nastavnog predmeta i stranog jezika. Prednosti ovog modela nastave u odnosu na tradicionalni jeste stavljanje učenika u centralni položaj, interaktivna nastava kao i pružanje podrške pri učenju. U američkom kutku sa početkom od 18 sati časovi kreativne konverzacije širom Amerike. Studentski kulturni centar sa početkom od 18 sati organizuje promociju katedre za galenistiku. Svi posetioci će moći kroz razgovor sa profesorima i studentima da saznaju nešto više informacija o samom upisu i programu studija. Posetite koncert pijaniste Nibojše Maksimovića u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji od 20 sati. Na repertoaru Cineplex ove nedelje film Profesor i ludak. Priča govori o profesionalnosti i ludilu dvoje ljudi koji su osmislili oksfordski rečnik engleskog jezika. Posetite koncert škole moderne muzike Oktava sa početkom od 21 sat u Domu omladine. I još jedan novi film u Cineplex ove nedelje, T-34. Radnja filma je smeštena na pozadini velikih bitki koje su održane u Drugom svetskom ratu. Ovogodišnja arsenalizacija nastavlja se koncertom kragujevačkog benda Propaganda 117, 22 sata, Dom omladine.